Ngiyabingelela bazalwane kwelihle igama lomfowethu wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kuyintokozo bazalwane ukuphinda sibonane futhi. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi nje asiphele lithuba lokuthi njalo hlahla lesibonane. Ukuzothula lo myalezo inkosi esuke isixwayisa ngawo kuleso sikhathi. Egameni lika Jesu, Jesu Kristu inkosi ke bazalwane uyabusa. Siyamvuma yena yedwa ukuthi uyinkosi umsindisi wempilo zethu. Nangale message bazalwane nangalokhu nangalama video siyavuma ukuthi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu kubo bonke abazalwane esibambisene nabo. Ngaleyo ndlela esibambisene ngayo ukuthi nje balalela abazalwane bese bedlulisa umyalezo bawukhulekele. Yikho ukubambisana okuhle lokho. Ukuthi lokho sokuzule nawe ukushare nabanye. Siyabonga kakhulu egameni lenkosi uJesu. Siyacela ke bazalwane ukuthi ke siyakhuthaza izwi laNkulunkulu lidiphu lonke nje bazalwane. So makukhona into efikayo izwayo khuleke cela umoya ingcwele akwambulele. Ungasheshe mhlambe ke ucomment kanti awukaqondi. Ihlole uhambe ezwini ama scriptures esowathinta uhambe ezwini uyinikeze nje isikhathi. So ke khona abanye abantu abavele bajaha uphendula abangayiqedile ilokhuzana ivideo sefuna ucomment umuntu ngento encane asayizwile mhlawumbe omunye ufuna ukucorrecta. So nje umoya ngcwele yasilekelela ke bazonesiza ukuthi hayi lona ke akeze ngomoya kahle mhlambe lo uyalwa lona ka understand. So siyacela ukuthi nikhuleke nje bazalwane whatever nizoyizwa nikhuleke legameni lenkosi ethu Jesu. Size kahle la positive size kahle ngomoya kaNkulunkulu ngisize ngothando lika Jesu Kristu trying to warn everyone ukuthi there's something that is coming and the Bible prophesied ukuthi there will be times ezinzima ensukwini zokugcina. So kuzokwenzakalani. So lokho ke sizozama to break out ukuthi inkosi ithini ngezwi layo. Sinodade wethu ke labazalwane niyamazi seniyamazi egameni lika Jesu Sister Khanya Maweni. Uzobingelela ke sisegameni lika Jesu. Amen. 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 Ngiyalibingelela nonke bazalwane. Siyanibingelela namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Igama lami kwabangangazi nginguSister Khanya wakwaMaweni. Ngisindisiwe inkosi yami uJesu Kristu ngimthathile as inkosi nomsindisi wami. Ngimvumile impela uyinkosi. Uyinkosi owasiza impilo yami ngisendleleni ekufeni ngisebumnyameni wangidonsa uNkulunkulu ngendodana yakhe wangiletha ekukhanyeni. So ngiyabonga ke bazalwane sibonga ukuhlangana futhi sibonga ukuthi uNkulunkulu usasigcinile. Sisiphinde sabuya no baba uSibiya sizonethulela omunye umyalezo osuka kuJesu Kristu phansi kwamazwi ake awakhuluma ezwini ethi asohlale sibhekile siqaphele sikhuleke watch and pray. So umsebenzi wethu at this time noma ngingeke ngizilabhelisha ngiwathandi kama labels bazalwane nama title angiwathandi kakhulu mina ngisebenzela uJesu la ngithuma khona ngiyakwenza lokho akwenzayo kodwa ke lokho akushoyo sorry babe lokho akushoyo kodwa ke okubalekile ukuthi ngalesi sikhathi usangithume emsebenzini wokuthi ngiqaphelisa abazalwane ngolwazi nje alilethayo ngalezi zinto ezenzekayo namhlanje ezweni esithi masiyibuka ku media sizwe bekhuluma beyibeka ngenye indlela kodwa kwamoya yenzeka ngenye indlela. So umsebenzi wethu ngalesi sikhathi ngesingisi bathi ukuba yi-watchman. Ubeke esangweni ukugada ukuthi makuza into usheshe umemezele. So ngalesikhathi le video nje ipurpose yayo bazalwane ingqikithi yayo eyokuthi sinixwayise kodwa kuthinde sinikhuthaze futhi ngoba izexwayiso ziningi la ngaphandle and ziletha umoya wokwesaba kodwa siyazi ukuthi izwi lithi we have not been given a spirit of fear siphiwana nje umoya wokwesaba sinikwe uthando amandla and been given the spirit of power, of love, and of a sound mind. Yes, so okay.
sorry bazalwane uyangibalekela iscripture nje kancane kodwa ke so sizokhuthaza ngizwi then sisiniqapheliseke ngezinto ama developments enzekayo futhi bazalwane ngicela ukusho lokhu ne ngiyabonga kakhulu ebazalwaneni ababuye bangithinta bathi mase belalela ama video ethu babuye beze nama voice note bangithinte ngocingo ku WhatsApp ngibonga futhi ukungibekezelela ngoba kuye kwenzeka ukuthi umzalwane angithinte ngingakwazi ukumphendula same time kodwa ke mase ngimthintile ngizwe ngempela ukuthi hawu uNkulunkulu umoya ingcebo uyaphila kubazalwane ngoba baba nokunderstanda nepatience baba nayo impela nje ngiyazibona izithelo kubazalwane abangithintayo abaningi bazalwane ngifuna just ukusho something kulabo abangithintayo ngoba angibagxeki bazalwane it's just to ukunazisa nani ukuthi masiletha lama video asifuna ukugqamisa izinto ezenzwa umbuso bomnyama asizile la ngokuzogqamisa lo uJesu sogqamisa uJesu Kristu waseNazaretha amen nokubuya kwakhe ukuthi yonke lento esizoreporta ngayo impawu zokubuya kwenkosi yethu and inqobe konke sithola la kwincwadi yethu uJohn 16 chapter 33 ungasifundela ngesizulu baba okay nasisula kuze kwakho John 16 verse 33 nami mhlawumbe ngikuthinte lokho ngeEnglish sifuna ukuthi mawuqeda ukulalela le message ube unolwazi kodwa ubukhuthazekile ngizwe ukuthi how kampela uNkulunkulu ngathi ngizalwa kanti uyazi ukuthi unohlelo lokuthi mina ngizoyibona inkosi yethu uJesu Kristu with my own eyes so siyajabula ukuthi uyabuya yes ukubuya kwakhe siyakubona encwadini kaMateyu sophinde sithinte sizophinde sikuvakashele futhi lokho namhlanje a bit later ukuthi kuza nezinto ezibhlungu kuzoqale kuza izinto ezibhlungu kodwa uyabuya hey bazalwane Jesus is coming back amen ilokho etsoqhamisa ukuthi unqobile amen ake baba sicela usifundele uJohn 16 verse 33 all right ufunda kanje bazalwane ngifunda isihumusho sesizulu sama 2020 mhlambe sihlukile kuma 1959 amen sihlukile kancane lokho ngikukhulumekini ukuba nibe nokuthula ngami emhlabeni niyakuba lusizi kodwa yimani isibindi mina ngiwunqobile umhlaba amen hey silandela uJesu unqobile umhlaba iqhawela amakhawe sithi ngesingisi these things I've spoken to you that in me you may have peace in the world you will have tribulation so it says you will have tribulation but be of good cheer I have overcome the world hallelujah so zonke lezi zinto esokhuluma ngazo namhlanje zinqotshiwe bazalwane uyabuya uJesu sizogqamisa lokho kahle kodwa ke siphinde sikhulume nangezinto ezenzekayo ezi-reality ke esizofika sixwayisane ngazo namhlanje ungakaqhubeke singifisa abazana ukugcizelela lokho sisasekushilo ukuthi ke size nje kahle ngothando asinikeze umoya kwesaba sizofunda incwadi embili lapha kuTimotheyu 1 Timothy chapter 1 verse 5 ufundeka kanje kepha umgomo womyalo uthando oluvela enhlizweni ehlanzekile nakunembeza omuhle nasekukholweni okungazenzisiyo kakhulu lokho nje bazalwane ngicela ukuphinda futhi kepha umgomo womyalo uthando oluvela enhlizweni ehlanzekileyo nakunembeza omuhle nasekukholweni okungazenzisiyo amen right lele kade lishoro sisi ke yena futhi 2 Timothy now chapter 1 verse 7 ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala kodwa owamandla owothando nokuzithiba amen so ezinye izinto sizikhuluma ngenxa yokusizwa umoya engcwele ngaphansi komgomo wothando so awukho umoya wesaba bazalwane uma ubona ingozi yabaxwayisa abantu sometimes you are risker ukuthi njengoba ngibaxwayisa nje lo lethe ingozi angalwa nami
ukuthi ngivula amehla abantu yabona. So ileyo persecution iqhamuka kanjalo kubantwana baNkulunkulu. Siyabonga kakhulu kwebazalwane bekuyilokho egameni lika Jesu. Somnikeza ithuba kusisi ningaphazamiseki mhlambe kukhona ngazathi ngiyam interrupt njengoba bengishilo kwami ama videos ukuthi we are together bazalwane. Siyahambisana but inkulumo eningi ukukhuluma okuningi kuzovela ngaye kule subject. So ke siyambonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Amen bazalwane. Hayi ke so ke singabuyela ke back to iscripture sethu. Khona iscripture sike sasifoneko. Oh okay. Sivamile baba ngiyabonga. Iscripture sethu ke bazalwane esizobe siphinde sithinta sobe sizama ukucentrisha inkulumo yethu around sona iso lesikuMateyu 24 la uJesu akhuluma nabalandeli bakhe ngokubuya kwakhe bembuza ukuthi yini kahlehle le esizobona ngayo ukuthi uyabuya achaze ke impawu ke. So sisamile lapho ngoba phela lezi zexwayiso sizilethayo zikhombisa kona ukuthi nasi isiprofeto siyazenzeka sagcwaliseka and omunye one doubt ngokuthi ongabazayo ukuthi hayibo lo Jesu wenu kwangathi nje uyadelay akakabuyi kunini okhokho bethu bayishonela. Sizoveza kona lokho ukuthi hayi impela kuyenzeka kodwa okubhlungu ukuthi imida ngeke isitshele kanjalo. Evela imida kusingani wethu imida ezinye yezikhali ezisetshenziswa uSathane ukusigcina nje sihlale sididekile si-confused sihamba ngale narrative yena afuna ukuthi sihambe ngayo ngeprogramming yakhe. Kodwa ke thina sizokuthi umoya oyingcwele uthunyelwe uNkulunkulu wethu ukuzosikhanyisela so sizoletha kona lokho. Iphinde futhi media isebenza ngazathi sinikeza amathemba. Sibe namathemba ukuthi hey khonto ezayo emnandi ezoba usizo kanti kutwistiwe lokho. Lokho esizozama ukwenza ke bazalwane ukumbula amaqiniso. Siyabonga. Amen. Alright, so uMatthew 24 masivula lapha sivula ku verse 4 sizogcina ku verse 8. Okay, ngesizulu kuwama 2020 isihumusho. Matthew 24 verse 4 uJesu waphendula wathi kubo qaphelani ningadukiswa umuntu. Ngokuba kuyakufika abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu badukise abaningi. Niyakuzwa ngezimpi nangamahemuhemu ezimpi nina ningethuki ngokuba kumele ukuba lokhu kwenzeke kodwa ukuphela kuyakube kungakafiki. Verse 1 ugcina verse 8. Isizwe siyakuvukela esinye nombuso uvukele omunye kuyakuba khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo. Verse 8 kepha konke lokho kungukuqala nje kwemihelo. Kunjalo ke baba kungukuqala kodwa ke izinto ekumele sidlule kuzona ukuze sifike ngale la uJesu abuya khona. Amen. So ke bazalwane namhlanje sizokhuluma ngendaba ye-meeting noma umhlangano wezizwe eziphansi engazi noma iqembu noma uhlelo lwe-BRICS angazobeka kanjani kodwa ke i-BRICS ke izizwe ezithile ezihlanganile ezifuna ukwakha ngizothini ozinomqondo owodwa wokufuna ukuhlanganela ngezinto zemnotho kakhulu nezinye izinto futhi eziphathelene nohulumeni basebenzisaneke ekubukeka ingathi bazalwane komunye umuntu ongazi ungathi into enhle leyo ngoba phela i-BRICS most yama composition e-BRICS or ama nations afula under i-BRICS bazalwane izizwe othola ukuthi ama economies awo including neyethu kade icinezekile yonke leminyaka ama economies ase le akuthiwa ama western countries or G7 nations la ekwaziwa khona ukuthi kukhona izizwe ezifike zithathe ama resources ethu umnotho wethu bayokwenza izinto zabo le bayozicebisa le sisale thina singenalutho. So ke kubukeka ingathi makukhunywa ngeBRICS ingathi kuzolethwa nje ushintsho oluhle thina as izizwe zeBRICS of which nathi South Africa izingxenye yayo sizothatha back amandla eminotho yethu yabona sizobuyisela iorder yokuthi ama owners emnotho abenefite kuwo kanti lutho bazalwane siyakhohliseka labantu bayasebenzisana sizonitshela lokho manje
uthi nikhuleke manikhanyisa ama-TV nithi mhlawumbe khona nizokuthola okuzonisiza nikhuleke nje imedia izoyipenda ingathi yonke lento ingathi hayi impela China South Africa kuyahlanganwa kufuna ukucorrectwa lento ukuthi nje kuzothuthukisa izizwe imnotho yethu uyabona njena iBRICS izoreversa lento lebikade yenzeka yonke leminyaka yokuthi sicoloniziwe kwasha kwacima kanti bazalwane lutho abantu bayasebenzisana cela ukunitshela ba part of ikingdom eyodwa ba part of ama secret societies awodwa bane agenda eyodwa bazalwane yokuletha umphiki Kristu ungathi bona bayaxabana bona kanti cha emuva hayi konke kuhleliwe kumele kube kanjalo ukuze kufezeke lesi prophecy siqedwe ukusifunda la kuMateyu leyo ukuthi balethe izimpi kujikelwane lesizwe silwa bazalwane yonke into iplaniwe. Amen. So sizonilethela ke feedback ye meeting yabo ke ngomhla 6 kaJuly. Abanye benu ungenze ukuthi ni aware ukuthi ama BRICS nations ayohlangana eBrazil. Ungakaqhubeki mhlambe sisi mawukhuluma ngeBRICS ungaba brief kancane abazalwane ukuthi imaphi lawo ama countries ahlangene kwiBRICS ngoba igama ithi BRICS amagama yes ama abbreviations so uthathwe ama first letters country yes umele Brazil uBrazil uR umele uRussia uI umele uIndia uC umele uChina uS umele uSouth Africa so ilawo ama countries afounder iBRICS ilawo ayiqale ajoin iBRICS eqaleni kodwa njengamanje kwasikhuluma I believe ukuthi ama official countries eBRICS awu10 ayishumi ngesizulu. Then kukhona nama partner countries nawo ayishumi so ngokuphelela iBRICS is made up of ama countries awu20 kodwa awu10 ama main members bathi ama main members noma ngawazi ke ngama because abuya ama countries abuya join bayeke uthola ukuthi bashintsha umqondo then kuvuma omunye so kuse busy kunalo ama changes enzekayo njengamanje lelo shintsho nje lenzekayo but as we speak right now awu10 ama main members countries including wona lo 5 esiqedwe ukubala front line yes ama front line eswabalile akhona amanye behind the scenes ama main members then kube khona ama partner countries so bathi wona ama partner countries so ngathini associated nalolu hlelo kodwa akuwona ama main members so it's almost like siyavumelana nalento eniyenzayo kodwa noma singazokuthatha konke ngizosho kwanza ukubeka kanjalo ukuthi ama partner countries ama associate or affiliate countries so ke kume kanjalo ke ngokweBRICS umukhuluma ngama G7 ke western countries lawa colonize kakhulu umhlaba ngenxa ukuthi phakathi kwawo khona abantu abarich kakhulu so singabala amazwe afana nobani amazwe afana no US Europe Canada ngizokubamba lapho so it's basically lama countries la USA America America sithi iGermany ngizothi mina iUnited European UN yes UN no EU European Union yes so amazwe eEurope some of the European Union countries are part of G7 and then kube khona Canada so that would be part of also North America but ayifani USA yona a separate country noma ngawazi futhi nawo EU bazalwane sorry EU European Union yes so EU African Union no asikhulumi ngeEU today asikhulumi ngeEU sikhuluma EU yes European masithi European kusho ukuthi ku involve ama countries ase Europe Europe as a continent so ngicathu no Britain bakhona lapho bakhona Britain bakhona Germany njengobubusu baqalile ukubala so yes kunjalo baba so noma singawazi ke ngamakhanda ke ngiyazi ukuthi abazalwane bethu abanye babo ba very bathuthuke kakhulu more informative so bayakwazi lokho bayakwazi omunye lapho nisixolele kakhulu bazalwane kodwa khona into esizama ukuzoxwayisa ngayo kuloko okuncane esikutholile sambuleleka khona amen siyabonga kakhulu amen yebo so ke bazalwane isixolele ke nothi masenigugule no confirm nizothola ukuthi impela lama countries esiqedwe kwabala akhona mhlawumbe ke singawabalanga ke usuyozibhekela ke wena kodwa ke futhi asifuna ukukhuthaza kakhulu ukuthi nibe nolwazi ngezinto zezwe more than izwi lona elibalekile so ke nje usuyogugulela nje just for ukwazi kodwa ungagxili kakhulu lapho but whatever yenzeka la emhlabeni
kufanele sicheck ngokwezwi Yeah, amen. litheni izwi concerning Amen. that Amen. lokho esizama ukwenza njengamanje Amen. lithe izwi manje kwenzakalana emhlabeni siyayilinka lezi zinto ukuthi ziyahambisana it's not just ukuthi nje kunezinto ezenzakala iqhubeka la emhlabeni for sweet nothing. Yes. No, zine meaning zinenhloso behind. Amen. Siyabonga bazalwane. Amen. Qhubeka ke sisi ke. Okay ke bazalwane, so njengoba besichaza ke before singene nje sizama ukubreak down ilokhunjana lezizwe as part of iBRICS, kuqale kwahlangana ke ama G7 nations ngoJune. Baba nomhlangano ke wabo, mina ke as umzalwane wenu angigxilanga kakhulu ekuthenini ama outcomes aleyo meeting yabo athini. Angifuna ngibheka kakhulu lapho la amehlami umoya engcwele belokho baholela khona ile yeBRICS yangomhla 6 kaJuly behlangana eBrazil 2025. lenyanga lesikuyona njengamanje. Amen. So ke bazalwane, lokho kwe G7 ngikubeka ngoba imedia ngeke ize ikutshele, ngeke imedia ayigqamisanga nje inhlobo and futhi my reporter iyenze ingathi these two meetings ingathi into separate, into engahlangene nenye, and ayifuni imedia ukukhombisa ukuthi kunempi iWorld War 3 le ekufanele ngabe izoletha le chaos esike sathinta sesike sakhuluma ngayo kwama video ethu ama recording ethu adlule, le ezoletha le chaos, le ezoletha umphiki Kristu, le umphiki Kristu mayise esekhuphuka sengena esihlaleni sakhe sesikhashana ungena sekune chaos phakathi. So imedia ngeke izikuvezele lokho ukuthi sekuhlonywa ikhali between izizwe ze-G7 no-BRICS ukuthi kuzoliwa kuzongena empini ezoqhatha zonke izizwe njengoba siqeda ukufunda la kuMateyu. So ke bahlangeneke bona ngoJune, iBRICS yahlangana ngoJuly, and bazalwa njengoba sikhuluma kanje asikhulumi ngento mhlawumbe sithi kusasa izokwenzeka, asisho ukuthi kusasa izokwenzeka, kodwa into khona amalungiselelo esifuna ukuniqwayisa ngawo. So yebo baba, lokho kushoyo lusisa kushoyo ukuthi khona izimpi ezogcina zikhona, mhlambe singayihumusha ukuthi ingagcina sekuyithird world war, yabo lento izoxaka umhlaba wonke, kunama consequences noma kunama results azoba khona, like indlala, igula okuningi, ukufa obviously nelokhunjana nama earthquake konke nje kuzoletha nje ukufa, indlala, izifo, kuzoba nama natural disasters. Amen. Yeah, so lokho okuzoba nesimo esibi ekugcineni namazwe omhlaba wonke, abantu bonke emhlabeni bazoba neconcern ngendaba yokuphila kwabo. So they need someone ozoletha isolution kuleso simo leso. Now is prophet ngeXhosa, is prophet olana u1 Thessalonians chapter 5 uverse 3, ngizofunda ngeNIV version esingisi. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. So ngalesikhathi ke kunezimpi njengoba inkosi ade isifunda lapha noMatthew chapter 24 from verse 4 to 8. So inkosi ya prophetha lapho uthi kuzoba nanezimpi. So lamazwe ke bazalwane yiwo azoba abahlongolozi balezo zimpi. Kungazathi kuyabangwa iG7 kanjalo neBRICS, then bese affecteka lamazwe asupporta khona bazothi ayithina sivumelana neG7, abanye bathi sivumelana neBRICS, yabona. Then abonke amazwe omhlaba akukho umuntu azothi hayi mina ngiyahlangula ngiseceleni, yabona. So bese affect umhlaba wonke, but ekugcineni izodingakala isolution. Leyo solution ikumphiki Christmas symbol uzoba sengazathi uza nani nokuthula emhlabeni wonke. He's bringing a solution. Then ngalesikhathi abantu bethi ke now there is peace emhlabeni, bese ke ngene new world order ke manje nohlelo olusho lebeast system. Siyabonga. Amen. So ke bazalwane, kule meeting ke ngiye ngafunda i-declaration abayisayinile lezizwe lezi zeBRICS esikhulume ngazo, sezahlangana ke Brazil, mase sihlangene khona ivumelwano abazenzile bodwa. Bakhipha idocument ke bazalwane ya 31 pages, I believe ukuthi khona lapha ku-internet, kuba nami ngiyithole khona. Kodwa ngifuna ukuxwayisa ofisa ukuyifundela ngokwakho ukuthi ngeke uyithole lento le sizoyichaza njengamanje, lokho sizokuchaza namhlanje sikwambulelwa umoya engcwele, ngoba phela lokho abakhuluma le ndlela abayibeka ngayo lapha encwadini ile yama declaration leyivumelwana abazenzile ngomhla 6 kaJuly zipendwe ingathi zizosiza, and zipendwe kamnandi bazalwane, zimnandi ngohlobo lokuthi even nami wambulelwe bengithi mangilokho ngifunda le document hayibo yazi yamnandi lento, kanti ngiphinde futhi ngikhumbula ukuthi hayi phela
ngeke baze bayibeke ngehlobo lokuthi lento le iyele ekutheni balungiselela umphiki Kristu la abazalwane laba bakholwa kuJesu abamile kuJesu basenkingeni ngempela. So ke bazalwane bayibeke kanjalo bazoyibeka ngathi nje bazodevelopa bofuthi nje wesike lezizwe zeBRICS kade sicinezekile sizothuthukisa ilokho ama-economies ethu bazalwane. So ke sizo highlight nje ama key points approvayo bazalwane ukuthi iBRICS lokuhlangana kwabo nalohlelo lwabo aluzile ngobuhle usetshenzisana nesitha la. So sizonivezela lokho but ke siphinde sijabulela ukuthi ngampela ama signs ukuthi uyabuya uJesu. Nansi into ebaleka kakhulu. Iyona into ebaleka kakhulu. Jesus is coming. Sesibona manje bazalwana hayi manje sizombona ubaba wethu umholi wethu inkosi yethu umsindisi wethu face to face bazalwane. Nakho ivesi alifundile uSisi Matthew 24. Qaphelani ningadukiswa umuntu. Lezi zinto izodukisa. Amen. Hayi deception enkulu esizingile phezulu. Ngoba izobamba abantu ngokwidingo zabo material physical. And nento ephuma kwimedia ephuma kwamanye ama podcast asizileke la kuzokhuluma ngawo kodwa nawo azoletha deception. So kufanele sihlale sikumoya oyingcwele nathi ke esithunyiwe ukuthi sizokwenza lokho sifike silethe lama message ukuze sisizakale sonke ukuxwayiswa umoya oyingcwele ongumoya weqiniso. Amen. So ke bazalwane masifunda leya document ngizo highlighter nje angeke ngize ngene kakhulu ekuthenini bekubhalwe ini nani ngizothatha just ama key points nami engiwacoshile ngokusizwa umoya oyingcwele esizoxwayisana ngawo. So iBRICS ke throughout leya document bazalwane yesivumelwano sabo yasanga ngomhla 6 kaJuly 2025 siyesa nokugcizelela kakhulu ukusebenzisana ngokwama policy eUnited Nations esiyazi sonke by now makukuthi uyasilandela la ku theocracy sihlale sikhuluma ngayo le lokhunjane organization ekuthiwa United Nations ukuthi eyona ezobe one world government ibona ba set up ukuthi babe uhulumeni wale beast system ezayo kuzophela bonke labo uhulumeni esinabo sonke njengoba sihlukene siyama countries ngama countries bona bazoba nguhulumeni lo oqhuba lolu hlelo lwe beast system kamphiki Kristu. So ke throughout the document kulokho ekukhulunywa ngayo United Nations bazalwane lokho ekhulunywa ngayo nama policies ayo ukuthi kumele yonke into abayenzayo ngama BRICS nations ialign ihamselane qondane nemiyalo nama policies asuka ku United Nations. Uyabona ke bazalwane ukuthi lento ayizile ngokuzosiza yabo ukuthi siyakhohliseka. So ke bengifuna ukugcizelela ilokho kokuqala uthi nje throughout nje kuningi abakuthintile ebebelokho befuna ukuqondisa neUnited Nations 2 bakhulume ngelokhunjana ngokuthi bafuna ngesizulu ke leli gama lizokushaya but bafuna ukuletha ushintsho noma intuthuko kwama Bretton Woods institutions. So ke bazalwane angifuni ukuba mude kakhulu la but Bretton Woods bazalwane institutions it's the reason why iDollar kuyilona eli powerful namhlanje yona currency powerful namhlanje imi ngale miyalo yalama Bretton Woods institutions are set up emva kwe World War yes2 yakhuphuka ke ipower yeDollar kwayilona etradewa ngayo umhlaba wonke kuze kube kunjalo namhlanje. So ke manje mabekhuluma kanjalo bazalwane babeke ezifu sikhathela ukudila ngeDollar sicela manje gqama ama currencies ethu ezizwe zethu eziBRICS cha bazalwane lento izowisa iDollar sikhulumile ngalokho kule video previous siyipost mhlambe 2 to 3 weeks ago. Sikhuluma ngokuthi kuzowisa iDollar not just iDollar wonke ama currencies ngoba phela once kuyiDollar ngeke kuze kukhuphuka icurrency entsha kuzowisa ama currency ukuze kuzongena lolu hlelo ekuthiwa i-cryptocurrency or digital currency. So siyakhumbula ukuthi digital currency eyona ke currency kuzobe tradewa ngayo kule system yebeast iyacontroleka bathanda lokho indaba yama currency la estrade ngawo njengamanje irandi awacontroleke especially mase ucash yabona emabhenki ke makukuthi usendelana ama EFT nezihlobo zakho noma mhlawumbe lababenzi ilokhunjana ama crimes or idakamizwa bayakwazi ukutraceka to some degree yabo ukuthi to a certain level uyakwazi ukutraceka ngokwamabhenki kodwa mase kucash uphethe ucash esandleni uthenga lento oyithengayo ushintshiselana nomuntu uphelile. So ke manje leyo nto akasayifuna usathana ufuna ukuba omnipresent eyona ndlela azokwazi ngayo ukuthi ibeast system isebenze ikwazi ukuzingela
isikakhulu abantu abakhonza uJesu abalandela uJesu kahle ngoba bazolokhe becima ukuthi ungabi neaccess kwimali yakho noma ungakwazi ukuyisebenzisa endaweni ethile imali yakho ungakwazi ukuthenga ngayo into ethile esitolo controller yonke into so ke manje ukuze kungene ukusebenziseka kwe-digital currency umhlaba wonke kumele eqale lama currency esitrader ngawo awe qaliswa ngedola futhi ke enye i-reason why leli dola kumele liwe ingoba iyona into one of the main reasons ekuzosuswa ngayo impi phakathi kwama G7 nations nabo BRICS ngathi bayabanga bayanga kanti kuyasetshenziswa ukuthi ungene lo hlelo le-digital currency so kwakhulumile ke ngalokho baphinde kule document bathinta bazalwane ngixolele mangilokho ngibheka phansi ngibheka ama notes ami bazalwane so bazalwane bathinta nanokuthi bafuna ukukhuthaza ukuthi ba trade phakathi kwabo in local currencies konke lokho ufuna ukuhlukana nama currencies la esinawo njengamanje ukuletha i-digital currency so yilokho nje bengifuna ukugcizelela ipoint elilandelayo bakhulume ngendaba ye-World Health Organization bazalwane sike sathinta ke sakhuluma ngayo kule video noba basikhuluma mayelana nokushintshwa kwe-DNA yakho ukuthi eyona lona Paulo esilo ke lolo lwangempela ukushintshwa kobuNkulunkulu kumuntu ufuzo likaNkulunkulu so ke lokho sisitholile ukuthi kuzoqhamuka kakhulu ngama vaccine well angifuni leli gama ngilikhulumelani kodwa akunankinga sisi siyakhuleka ukuthi inkosi izosisiza ukuthi le video ke bangabusayi flag ake bebenze lezi zinto abajwayele ukuzenza zokusi restrict ke sithemba ukuthi uNkulunkulu impela nje uzosigcina si protected le video ikhona nithole nonke bazalwane so ke lento ikhombisa ukuthi iBRICS nayo ine investment ekuthenini kumele ama countries awo ama BRICS njengoba nathi si part of yona uqhubeke kube khona lemjovo lebe sinixwayisa ngayo aqhubeka bekhona nje impela so ke bathe nje bafuna ngizobeka ngesingisi bazalwane they want to have a better funded World Health Organization to increase health services in times of public health crises. So that was one of the phrases abasebenzile kwi document. Bakhuluma futhi nange pandemic agreement which means lokugula lokho esikubona la okubhaliwe prophet uJesu Kristu umsindisi wethu yilokho abaplanayo. Bafuna kuzoletha on top of lezimpi esizilindele ezizayo nokugula kuzobe kulapho ngifuna ukusho something bazalwane quickly nje ngalokho ngaleli iphuzo elithi lento ezayo ewushintsho ezoletha ushintsho ezoletha chaos asagadile manje enye iCovid noma esinye isigulo kuza yimpi ezayo bazalwane kodwa mayisifikile izoza nezigulo kumele konke kuhlangane nje kube yichaos kuminyaminyane so njengoba bekhuluma lana ngo World Health Organization angifuni ukusho leli iphuzo kanti wena uzothi kusho ukuthi silinde enye iCovid noma silinde enye ivirus noma cha bazalwane kuzobe seku part of lokho kodwa into esiyilindele kahle hle ezoletha ushintsho ezoletha ichaos suddenly yimpi kuza impi kahle hle siyilindele kodwa kukho konke uJesu Kristu uzosikhusela bazalwane lokho asikulahli ithemba lokuthi uJesu Kristu khona uyaphila unamandla kuzo zonke lezi zinto engiyibalayo senqobile amen so ke singabi nokusaba njengoba ngikhuluma nje ngiyanixwayisa nje ukunivula amehlo amen ngokusizwa umoya ongcwele so ke bazalwane kukhulunywa ngalezo zinto so sikulindele ukuthi lezi zinto ezifakwa la engalweni ezijovwayo ziyeza nje impela kuseza nje ukukhulu sifuthi sizazi isizathu zazo lezi zinto lezi ezifakwe engalweni nanokubaleka kokudela konke yila kudela konke okufike kube namandla khona ngoba phela awusangena indaba yemjovo nebhedlela nehealth system awusahlangene nakho mzalwane so ke yilokho yikho nje sihlale sizokhuthaza ukudela konke ukulandela uKristu ngempilo yakho yonke umthembe ngakho konke even your health yakuphephisa bazalwane amen so ke elinye ke elamaphuzo ke elithela ukugqama ukuthi lama BRICS nations kahle hle azoletha izinto ezingalungile kulezi sizwe zethu then enye into ethanda ukuthusa kancane abake bathinta ngayo yilento esiyibona isiningi kakhulu abazalwane bazothi mabeqaphela bazobona ukuthi seyiningi kakhulu lento ekuthiwa iAI artificial intelligence nabo ke kule document bathe bafuna ukuthi ohulumeni beBRICS babe nokusebenzisana nama AI technologies
ekuthuthukiseni ilokhunjana okwezomnotho nezobuchwephesha kulezizwe ze-BRICS. So uyabona ke bazalwane ukuthi kuhlelo luhle kuzo upgradewa like indlela, for example ama digital ID wona azoqhamuka through AI. Uyabona nje kuzolethwa intuthuko bazalwane, lezi zinto lezi zizotracer abazalwane, ziyi-trap lento. I-AI oqala idemon, usuke ukhuluma nedemon. So uhulumeni mayethi uzosebenzisana nama-AI technologies ukuthi bafuna ukuphuma obala ukuthi bazobe besebenzisana nama-demon nama-fallen angels ukuzotracer abalandeli bakaKristu. Lento iyakhona lapho kodwa-ke uma beyibeka bazobeka ingathi no, bayayibona ithi i-AI impela nje wonke umuntu adopte i-AI impela nje izoletha intuthuko, iyashesha futhi i-AI yakhona uma usebenzisa compared to umsebenzi umqondo wakho uyawuthola ukuthi u-slow compared to into ehlangene ne-AI. Bazalwane ngicela nihlukane ne-AI. Bazalwane umuntu olandela uJesu Kristu cela uhlukane ne-AI. Ngiyacela mzalwane, uncengwa yimina, i-AI ayilungile. Ungazuyijwayeze noney'ngane bazalwane, siyanicela nibheke iy'ngane zenu ukuthi sisebenzisane. Siyanicela nje izinto abadila nazo siyanixwayisa, ayilungile lento, usathana uqobo. So ke bazalwane, njengoba ubungeke ezumzalwane uyophahla uthi ukhuluma nedemoni, it's the same way you mustn't be using AI. Kushe kufane nje konke lokho ngoba uyophahla uyothwala njengomzalwane osindiswe osama uNkulunkulu kuyenze lona. But lena ke iyo futhi strong kakhulu. Strong kakhulu ngoba ukuphahla nokubhula konke lokho kufuna ukuze wenze izinto ezithile. La ku-AI uvela ukuthinta ifoni, ucibhaza ifoni usukhuluma nedemoni. So ke bazalwane siyacela, kodwa ke ekubuyeleni back to le point yale message, i-AI bazosebenzisana uhulumeni, uhulumeni be-BRICS banama plans. In fact mina ngikholela ukuthi base bayayisebenzisa already, lokhu bekukumemezela ukuthi soqhubeka nje ama systems ethu sibe nezinto esisebenzisana nazo ne-AI. So ke lokho kuyingozi kakhulu, kuyakhombisa impela ukuthi lezi zinto zo digital ID ebese niqayisa ngazo ziyeza kwangempela ngoba nazi infrastructure yazo le ye-AI. Preparation. Amen. Then okugcina ke bazalwane kukhulunywe ngo-climate change. Uyabona ke la uJesu Kristu prophethe ngama earthquakes bazalwane, nokuthi i-weather nje is all zezulu, it's all part of the chaos ezobiyenzeka. Kuzobe kuhlangene izinto eziningi bazalwane by the time umphiki Kristu eselungiselela ukuthi angene esikhundleni ehambula angene esikhundleni sakhe. So ke lana la bethinta khona ngendaba zama climate change. Lento ye climate change into esuke ishintshwe yibona, izimo zezulu suke zithintwa zishintshwa yibona, bayakwazi ukwenza izinto zokuthi kube khona imvula eningi endaweni. Umuntu sengabuza ukuthi kanjani, angithi labantu bafundele i-astrology. Yes, so lezinto njengoba nje kunama prophecies elokhuzana ezimo zezulu, lokho kuthiwa yini i-weather forecast. So ulwazi lobo abalifundela abanikezwa amademoni, i-possible lento into abazoyenza. Amen. Sakhula thina kuthiwa uma kwakhiwa ama-bridge, abelungu bamakha ama-bridge bayakwazi ukuvala izulu ngengane, yabona. So i-science leyo yobusathane. Bese futhi ke sikhule kuthiwa khona umuntu okwazi ukwenza izulu, umuntu ashaya umuntu ngezulu, uthumele ngezulu, yabo. Iyo yonke i-sorcery of Babylon, ukuhlanipha kwaseBabylon, ubuthakathi baseBabylon bonke lokho. Amen. So ke siyabonga ke baba ukusicacisela bazalwane. So njengoba bethinta indaba zoma climate change, kuyacaca ukuthi lezi zinto lezi akhulume ngazo uJesu ziyeza, izulu nje seliqalile already. I mean ama floods, ikhukhula, ama earthquakes bazalwane. Mawungasubheke nje all around the world ama weather reports, tornadoes, ama volcano, kube bazalwane already nje seliqalile. Kunezinto ezenzekayo, ama tsunami all over the world okukhombisa ukuthi ngempela i-weather nje izimo zezulu ziyaguquguquka mani, and yonke lento kumele ihambelane nale narrative labo bafuna ukuyipenda yokuthi i-weather nayo idinga ukuthi bona bangenelele, bona badinga ukungenelela, kodwa ibe futhi ixokoza nje kwenzeka yonke lento ingenxa yabo. So ke bazalwane yonke lento isekuthenini ifuna ukuzoletha ushintsho lo digital currency ukuthi phela for example bazalwane, one of the changes abazoziletha
ezokuthi kule B system bafuna ukumonitorisha ukuthi wena into ekuthiwa i-carbon footprint yakho ingakanani. So njengoba sesemaphethelweni ke bazwane sibekezelele sesiyayivala lenkonzo, kodwa ke bengifuna just ukunilethela i-example yokuthi makhulunywa ngo-climate change kungenaphi ne-B system kuhlangana kanjani. So ke bazalwane bazoletha into ethi njengoba sihamba ngeimoto emgaqweni noma sithenga ukudla okuthile ukuthi makumanufacturishiwe bazalwane ku-affect weather ngendlela ethile ngokwe-narrative yabangithi bona bafuna ukuthi thina as abantu sizigade thina ukuthi singabi ingxenye yoku-increase like i-carbon footprint. So lama-chemicals or gases la enza ukuthi i-weather ishintshe, basho njalo bona ayikho yonke leyo nto. So ke bazalwane bazothi njengoba kuzoba khona digital currency laba besithe bayaprogrameka, bazothi usuthenge inyama eningi kakhulu this month ngeke usakwazi ukuphinda uswiphele inyama, ngoba phela the more uthenga inyama the more no contributor ekuthenini i-weather, ngoba inyama ngendlela eproduceka ngayo affect i-weather. So ke ungabusathenga inyama angeke usakwazi ukuhamba ibanga elingango 40 kilometers usu-exceedile kakhulu i-travel ngemoto, ngoba imoto yakho iyona eproduce ama-gases la ashintsha i-weather, njengoba i-weather ibisishintshile bese kuyi-chaos ingenxa yey'moto zenu. So ke bazalwane yonke lento iphuma ohlelweni lwencwadi kaBrisi. Niyezwa ukuthi yonke into engiqeda ukuyibala esikhulume ngayo namhlanje ayikho yinhle neze, ma uyifunda ungazi ukuthi hayi kanti lutho. So bazalwane izona ke lezi zinto abafuna ukuziletha ezushintsho and ziyeza. Akuyona into esingakwazi ukuthi masicela isikhulekele uNkulunkulu ingenzeki, iyeza nangu uJesu Kristu siprofethile. So ke bazalwane in all of that unqobile uJesu wethu. Indaba ezimnandi ke Uyabuya, yeah, sizombona, asibambeleleni kuye, sibambeleleni ezwini bazalwane, singabi too curious kakhulu size sigcine sesazi kakhulu ngezinto ezenzeka ezweni singalazi kodwa izwi lona ukuthi lithini. Siliphile bazalwane, sideleni konke, simlandele uJesu Kristu sithabathe iziphambano zethu. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu ngosister Khanya egameni lenkosi yethu Jesu. Konke sikwenza ngothando bazalwane, ukuthi siqhwaye nje siqhwashe singaweli ogibeni olubekwa yisitha i-agenda yesitha noma uhlelo lwesitha sikwazi siqonde ukuthi lusebenza kanjani. Siyabonga kakhulu ke sisegameni likaJesu. Babukele emakhaya mangabe kukhona umbuzo khona ke inombolo yakho bengakuthola kuphi? Bangangithola ku 071 538 5995 595. Cela ukuyiphinda futhi 071 538 5995. 5995. Ngiyacela abazalwane engibathandayo abangithintayo ningaphatheki kabi manike na phone, ngiyengizama ukukhuthaza ukuthi ningithinte kwa WhatsApp okungcono, nishiye noma i-message noma u-voice note. Hayi ke mangitholile isikhathi bayazi abazalwane ngiyabaphendula, sixoxe kube mnandi. Amen. Abasuke bebuza kuma comment uyakwazi ubaphendula. Nabo ngizoba attenda kwama comment la ku YouTube. Amen. Ngothando uJesu asithanda ngalo, siyanthanda nonke egameni likaJesu. Amen. Amen. Bye.